Самен бучу карджана кеда е трговцо. Манушкова бавини пе трговина. Мангела те зарадини. Емпиро малите бариари. Сигурно не ли пратини најшужи сезона. Емдикела сало артикл. Сали бути најшукар кодоја сезона джала бикинджола. Па спремини најшужи роба од ова сезонаке која моментално наступија. Па правале на мене наступијахем али анлатеве цијам сезона амасали најшужи ко цело беш. Сезона тарошукар делија амелија буча. Дикен окоа трговцо кобор спремини пе е сезонаке, а доборда ка профитиринем ка зарадини. Студенти кобор ка спремини пе башо екзам, башо испит, о резултатија ко краја ка остварини. Па хемамен да, а на каја сезона, на каја масек му бареко, кобор ка чера, кобор ка трудинамен, е савко резултати ко крајата во Рамазани кади кам. Масеко Рамадан, тано масеко таро Аллахе соро рахмети. Масеко анокоа посебно му келапе о рахмети Аллахе соро. Масеко Рамадани, тано масеко таро Аллахе соро опрости. Масеко Рамадани, тано масеко таро теуба периба пишмани. Масеко Рамадани, тано масеко те квопе ко дженнети, а те дуриол о манушата во джехеннеми. Па искористин акија посебно сезона, сарби добине баро профит, те зарадине побутер хасанатија шукар делија севапија. Се шаджи берше прилика нака отут о Рамазаните доресе молете постине. Пиламе го Аллах аззаваджалле ки суратул Али Имран وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Hem siđaren premalo oprost katar tumaro gospodari, hem premalo dženneti kovaj tano buvlo, kobori tano buvlipa, maškari havaj heme puf, a kava spremno hazari tančer do lil muttaqin, manušenje kola, takva, bogobojaznost kao venne. Pa koje tano maseko tano takvaluko, maseko ko te manuš, бивалани побутер свесно таро Аллахи те овел, побутер не си бадети те черел, дур таро харами те овел, jer se je kelafija od vajtano takvaluku. Te čere delija buča kola Allah tuče naredija, a te duri ove taro buča delija kola Allah tuče zabranija. Pa ne li baš amena na kva mase koja kava čera. Trudinamen te čera buča delija kola Allah naredija, a trudinamen dur това катар обуча кола Аллах аззаваджалле забранија. Права муслиман е ке Аллах аззаваджалле туче манџо обучија у Рамазаните дореса па соаджи чера. Соса тја сезона на искористина амасар палунија менге те овел. Чинџо уморин тут черин дој шукар дели обуча. Искористина каја сезона са рокоа трговцо, која пратинја но која сезона со најбутер бикини пе, па е савкироба спреминиен бикнела ем профитирини, хем туа джихад. А на која масек Рамадан, кълдин, панџвакти, коленгоровакти, ко могучностите шајан тересеки джамија, ко джемати, панда пошукар. Uzalo so postinea која калама се ко Рамадан, шужа чертиро пости дова, зикреа, делиба, мамука кала амелија делија течере, се ола посебно која калама се ко Рамадани, да не вредна им ки побари дереджа джами. Мао са рокова трговцо која икали, анди сезона со накля, која каја сезона акана. Манушкова икали артикл буча со набикијале вендесеа икален конилај, ка бикнели е савко, ка зарадин ли е савко,
sigurno na ne te biknel bučaje vendesere konilaj, niti pa ka zaradini, niti pa ka profitirini. Aje sav koji tano kova, pravalem koja kaja sezona, kova samo postini, a na planini. Aje sav koji tano kova mase ko postini, zikr e Allahe na pomini. Aje sav koji tano manuškova kova mase ko samo postini, a dova je Allahe se azaođele na čerela peva stana vas dela. Pa slično je tano sarokova trgovco, koja i kali artiklija taro sezona, koja na tla kijek ne vi sezona. A nažalost, i sijemo kola dikena sare sezona počnija, a vera profitirinena, zaradinena, šukar, delija čerena, sevapija dobinena, a on, nažalost, i strana bešena je mištana čerena. A odlajtane okola so nit postinena, nit zikrinena, nit dova čerena, nit namazi kldinena, ама не е една лиление касто на не е сезона те астарен. Лиление на не касно е сезона те астарен. Хенеско почетко и нам и силен вакти е монте курен која кава баро хаири се вапија барете зарадинен. Само мора тара кемпе таро харамија. Со харамија палален тане препрека зидо te cerem pe șucar delia. O harami e manușe alčavi te naști resel șucar delo ameni puti te cerem. Podele se pena o colasu cu aceea sezona, hem na postinena, hem na claninena, hem Kur'anina šunena na citinena, hem zikr na cerena, e Allah na pominena, le na slavinena, le se na zahvalinena, sadaka na dena, nisa o ameni delo cu aceea mase cu na cerena, na nednije kasno te počminene sezona te astaren, samo mora ti cerem pe dur taro haramija. Se o harami tano dova, so ima muše durjari, ando šukar delo ameni. O haramija i tane prepreka, te dore sađi ko Allahe soro pomoć, a o Allahi te na pomoži amen halalen, te ga ni našti čera nije šukar ameni delo do ateđana. Ako o Allah na dela pomoć, amen, amen jek delo šukar nakašaj tečera. Dike, da ne buti daltano da je kibadetilo koji ili nam, nego i ta nije buti i situlji podrška, pomoć Allah espar ili nam. Pa se vepi od ova, neka se te postinilo ko, a neka se i paro. Samo opućiva, da li sjamen pomoć, podrška, kasta, e Allah espar. Odole se o ibadetija džardi kenape. Na ne buti dali ne samo ibadetilo koji ni paro, nego e buti tamo i situlji pomoćan do Allahi i nam. I tamo primjerija. E kekan do najloki ibadetija su i si kodini islam, a isto agarda najmanglo ko Allah, a isto agarda pare ko veliko mizan, ki vaga ko sudnju dive, neli pomibao le, e Allahe. Zikr lete čerauta. Allah azza wa jalla fadhkuruni adhkurkum. Tumen man pominen, hemek tumen ka pominao. Dikakan, pučiba. Pominena li sao manusha, e Allahe. Čerena li zikr sao muslimanja, e Allahe. Da. Saravala, kjerodostojno predaja, tumen šujem hadisi, koji sam kapno, duj lafija, loke, čibjake, mangle Allahe se, a pare ki vaga ko mizani ko Allahi azza wa jalla, ko sudnju dive. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Učimo. Čerena li sao manušaka va zikr non stop svako dive. Pa la. A je kando najloke buča, soj paro. Koja ki drama ki butite dža, činare se ki drama, soj ke paro a kala zikr te praktikujne. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahi l'azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahi l'azim, džinare se. A kava zikr tuta narodela bud haripa. Ne mora to tuta abdesti, silega. Ne mora to je propisno ravdo.
Не мора тоа преко кијам, сарко намази, саргот кај год ракету, озикри ше те практикује. Ама, че ради саворе, па нека се кала лафија, таня луке, ама валлахи нека се со. Паре, па значи на не, начала пелафи дали бадетило којли паро, него е будита ни подржини туто Аллах и код ова или на. Дела тут помоć или на. Еке кавај тамо халале. Еке кавај тамо. Се на не бути. Еке абди. Па ја абди е тамо ко мануш те постини екет. Реално почмијам евендес или сезона те постина. Абди не на еки динами ге јате кваш, деша, старјаме. Разлика и тани бари. Ја канало, ама постинена ли саворе? Па на постинена. Нека се хемакава парипе. А со е бути? Па налеле помоć таро Аллахи. Лезе пена, мануште манглеа помоć, подршка Аллахеста. Ем те астарија кја сезона. Па нај си вакти, но не касно, мора те дуриол таро харами, таро ѓунахи. А Аллах на не те поможини, осимо мануш, те трудини педур таро харами со побутеол. Лезет халален, кајта ни прилика, каком баре кома сек Рамадан, пишманите пера, баша мари ѓунахи акуламен чера, да биде Аллах аззаваџеле те поможини, амен. Ен буд амелија делија телочари аменје. Аса амен, сај готи ила, ко краја ѓунахчари илам, сар Аллах родосту на хадиси пенџардо аменје, каро сам кавачери, свакој куануштано ѓунахчари, харамџија, ама најшукат ѓунахчари, харамџија, тамо коа, пало со черџа харами, ѓунахи, со черела, перела пишмани. По Рамазани тамо е посебно, е право, прилика, сезона, омануште родел опрост, баш опире харамија. Не се мате му кај сезона теџал, а мено латера искористина. Узало со постина, са ступомија, але годите да амен, панч вакти намази ко прво тантеана, коленгоро вакти те калдина, ко могучност, ко джемати, одуато панда буд пошукан, памаро пости зикрея, помибаја Аллах аззаваџеле те шужара, амаро пости ба те шужа кјараеле, укуиндои Кур'ани, а теко на кадика охаири, оплодија, ошукарипата, вакаја сезона, кедан, ко краја, Аллах аззаваџеле те дија. Прала муслиман, шујан кај која каја сезона, праджона саудара, е дженетесере. Со се одоваѓа. Па одвајтано товел куче хемаје, ек мотивација, подстицај, те сиџара, према Аллахесо аззаваџеле рахмети, према Аллахесо опрости. А шујанда, кај која каја сезона, која му бари која сек Рамадан, пањуна са е джехенеме се рудара, одвајтано нисо саве росим, омануша пхаланен, хари те терџон е хараменца. Хари те стопиринен е ѓунахенца. Па ма мислим, кај кашајте че не бушукар делија која каја сезона, англадите пере пишмани баш отиро ѓунахи. Поготово, наручито, валените пера пишмани баш е актуелно хему, увек присутно ѓунахи машкарамен. Амен помјамле буј пути. Ама мора побуд пути да годите да амен, самен буд би страх. Узало дова, со буд бучај си со амен, а чави шукар делија течера, или па ди саве делија со чера о Аллах кабули на черелден, а одвајтано халален, ник актуелно присутно ѓунахи со чера ек према маверенден. Улајтане, манушикане, хакија, паге, меѓулудска односија, свар со си најбуд мржња, завист, душмануко, на кој таму ек баро проблеми, ек мусибети која дорестај муслиманен, амен буд пути џака напомијам. Али мануше се думот ирини, погото која ком бари кома сек Рамадан, анела ко знак учиба пире делија буча, кола черела коленге мучинипе. Не се бути битно халален, омануш, гајла каде са препиран. Хадиси која бивалани свако е ке муслиманете да равчери, преносим петавро Абу Хурейре ради Аллаху таала анка Расули алейхи салату вассалам черџа,
Е дженете се рудара правджона свакој понеделак ем четвртак. Манда ем домерна. Авријало Рамазан. Ко Рамазани та не правде свакодин. Черела пелафи, поресав сампла, удара е дженете се правджона. Черела приопшено ко салма секија. Свако понеделак ем четвртак. Падела пе афи, магфирети, опрост, свакој ке манушесе, осим дујенги. Манушкова черела ширк е Аллахесе. Хем окола дујджене сој кикавга маштарпесте паге лафи на черела. И копасно бути, веродостојно хадиси кото Расул алейхи селам упозорили, че се свако понеделник ем четвртак правджон ударај дженете се. Хем дела пе афи, магфирети, опросте манушенге, осим буенге. Манушкова черела ширк, хем манушкова нека са паго лафи на черо. Па пума пе ки предаја, акала дујджене со лафи на черена, олај паге, ма мукен ленгере делија аджахаре, ма ваздиме ко Аллах те овен, саджи ко Аллах пален јекна не те овен, тоест лафи машкарпесте те черен, Аллах те помиринен, пелегере делија кабули на не те овен, ем ваздиме ко Аллахи азза ва джелле. Павди си муслимања кулакланинена, постинена, умра, хаџ, маша Аллах, садака, Кур'ани, ибадети ко нивој. Аман го пиру ибадети халален, нанелен буд корист, нанелен вредност, шај калđe пестаре обавеза, ама одделија амелија кола черена, нанелен бари вредност ко Аллахи азза ва джелле. Сосе, себепи пагоe какоја, пагоe да оја, елафи, ететка, бершенца на черела, косафи, панđe марушенца, кланини, пико, пикоја, ки сежда перела, јеке ке мрзинена, само хајли акава еке муслиманесо. Шајли тахалол пе акава муслимани, Аллахи нека са начерела, сарки фамилија, жарки джамија. Муслимани, најбут мануше, ка са ки сежда перела мрзина. Аре, ква е незамисливо правалено. Аре, ква е чудно. Дини ко ако прво танци, кавиамен, слога, разија, купа, сосе амен, вичина амен, джемаати. Купа заедница. Сојо цили. Томаш карамен де мангипа. Одоја е бути. Ама нажалост амен нахарира макам. Нажалост амен у исламина лелам сарвалани. Реална тоа. Нажалост амен на неамен даран до Аллахи азза ва джелле. Ако пучена сосе, па сосе бутаре со испремна амен дар ки јаг те джан, и на те се кај на мангела леа ки дуња те вачери халали ле те дел. Ona kao pomijam. Sar moguće ko mase ko rahmeteso, rahmetite no veltu. Sar i moguće ko mase ko Ramadan, ando Allahi te rodete oprostiniće, afite deltu, a ko halanje manušenge načere. Sar moguće od ova. Em samo hajri šukari, pa očekuj nea. Em sar misi nekakva kaja sezona te profitirine, savke nije teja. Uze se prava muslima, čistim ti ro kalbi, ta ro junahi, premalo Allahi, premalo lesere robija, se na ne wallahi pobaro lezeti, te živine ko najbaro njameti, čisto kolinea, te novel tut trunka, mržnja, zavisku, bomora, premalo javer prav musliman, na ne pobaro rahatlukom. Джаја рачате чијето те сове, а никас на мазине. Джаја рачате те чијето те сове, а прemalo никас те убомора на не. Никас колин чисто, субханаллах.
Odvajtano čačutno lezetluko ki dunja pravo musliman. Mena avdije na živinaya rahati. A mena avdije na neamen lezeti kwa maro hayati. Osa amen najbu dushmanja isiyame. Amen de Roma na nikuna leze dushmanja. Allah itara ki panari sar počmijame dao dada kome. Ko ti sami sijemo doada. Ko zon amaretik nego džahari dženam naupre. Kaj svako je kod i kelamen bagje misli na kvajmo dušman. Allah je tarak. Allah te popravi na marohalju. Kole se palo musliman. Mase ko Ramadan tamo prilika. So se prilika. Se ko mase ko Ramadan halalen o karibija i tale pokovle. Ako akanana čerđan korako. Čekali. Neka se halalite de. Wallahi palo Ramazan izorje dvakove. Ako akana na čerđan korako, neka star halalite rode, kedo dvaka čere, kedo kalbi pokovlo inca meso. Pa iskoristi na kja sezona, uzao do vas učerja šukar delija mučineatu, ma bistri ko akava, aktuelno, prisutno, djunahi maškaramende, djunahi ko ašajte pena, wallahi, uništini amare delija, koje je mučinamen. Na nelo kodi, kemen korkori. Ostinea celo dive ki butiđaje, ki teravijave, panarika počmini ki amule. Na nelo ko, svako dive turtinea tut kovakti ki džamijatave, nerverinea tu parkinginane, mučinea tu je kela fjesta. Nego krajave ako Allah je ako anani tarake. A na sebe tu bari buti. Kemanca nešto za meringjantu, a čilo to hatër jem na čerama nje halal. Pa je baru problem. Halal je dunja ko Allahi navredini, ko bor e pak okrilo tari mušica, tari maki. Nila jesmo glasu letilena, a džami sad pobjasi naftometi. Komarcu, ko Allah navredini na celom komarcu, e dunja im sa su sikilate. Samo je klakeri paki, lako je krilo klasi. Ko Allah navredini. Pa vredini amen te žrtvujna o ahireti. Baš o nešto so ko Allah navredini, ko bor je pak, ema kako. Allah to putini, to prostini, podini, to zaredi. Allah ja zađe to prostini, amin, je mu naredu